Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanasekhaya ulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo sikubhekele-ke nje ama-transfer umazi-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs-ke udouble velayo ekuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke ihlabane ngomdlali-ke laphayana-ke ogijima as i-defender kuyona-ke iMamelodi Sundowns laphayana-ke uRivaldo Coates. iMamelodi Sundowns ingathi-ke izomdedela uCoates ukuthi-ke ajoyine-ke noma yiliphi iqembu elimdingayo. i-Kaizer Chiefs sinesikhathi eside impela-ke imdinga yena-ke lo mdlali-ke oke waba kwi-injury for isikhathi eside kuyona-ke iMamelodi Sundowns. Impela-ke kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke imsayine uRivaldo Coates izoqinisa-ke laphana-ke ubonda lwayo laphana-ke ku-backline. Impela-ke singakulindela lokhu ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs imsayine laphana-ke uRivaldo Coates from laphayana-ke iMamelodi Sundowns. Iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.